Salibonani bathandekayo, liyabingelelwa sihlobo sezulu ngegama lomfeli wethu Jesu. Amen. Sithanda ukubonga inkosi esisibolekele ngithuba ukuthi sizohlala enyaweni zayo sizwe amazwi okuphila. Siphakathi kweseries yethu ethi yona turning our homes into a little heaven. Ukuguqula imizi kumbe amakhaya ethu kumbe imtshado yethu isiba ngamazulu amancane. Uyakwazi nxa kulento eloyiswa lizulu, nxa kulento ekhangelelwe nguThixo, nxa kulento elangazelelwa lizulu, yikuthi ngekhaya kube lentokozo, yikuthi ngekhaya kube lenjabulo, yikuthi ngekhaya kube mnandi, yikuthi ngekhaya kuhlaleke kube lizulu elincane, kube lizulu elincane. Namhlanje sisakhangela enye indaba elolaka okumangalisayo. Iyachinga indaba ilechiki emangalisayo, isihloko sayo sisithi living with a cheating partner. Ukuhlala lomuntu ongathambakalanga, kumbe ukuhlala lendoda, kumbe ukuhlala lomfazi ongathembakalanga. Asicimezeni sikhulekeni. Baba ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini, mngani wami Jesu, nanti bandla lakho selilindele ukuthi likuzwe ukhuluma lalo. Cela umfihle ngemva kwesiphambano bangamboni, phakamise sakho isiphambano. Siqhubele ibandla lakho basigogodlele baze basiyekele sebephiwa umqhele. Khuluma labo khathesi sebelungela ukukuzwa, ngoJesu siyakhuleka. Amen. Ukuhlala lomuntu ongathembakalanga, nxa kulemvukuzane esikhathaza emhlabeni, indaba yokungethambeki. Abantu abanengi abathembakalanga, imtshado emnengi ilenga ngomnxeba. Ungezwa kuthiwa into ilenga ngomnxeba, ukuthi anytime kungonakala. Abantu abanengi sebehleli emtshadweni eyaphela kudala. Abanye sebehlalela ukuthi ibandla liza kuthini ngami, abanye sebehlalela ukuthi izihlobo ziza kuthini ngami, abanye sebehlalele ukuthi manje njengoba silendlu singehlukana indlu le izaba ngekabani. Abanye sebehlalela ukuthi sizele ndawonye, kodwa kakula kudula bathandekayo, kulolaka olumangalisayo emizini emnengi. Kudala kwakusazi ukuthi nxa kukhulunywa ngokungathembeki kukhulunywa ngobaba. Obaba babesaziwa ukuthi obaba kabathembakalanga, kuze kube lezitsho obaba abazibumbayo abathi ubaba unjengendlovu udla izihlahla zonke. Kodwa ngibona ngalo mama labo kulezi insuku bathi nxa obaba bezindlovu besidla izihlahla zonke, lezihlahla zingadliwa zindlovu zonke. Omama khathesi yibo abalolaka labo kabasathembakalanga. Khathesi kungathembeki sokukhona kubomama, sokukhona lakubo baba. Engxenye ibala lele ngilisebenzisayo elithi kungathembeki, libala eligoqela inhlonipho emangalisayo. Mana ngubeke ngebala elilichapha njengoba lakho kuyibuchapha. Bathandekayo, sikhuluma namhlanje ngobufebe obutholakala emtshadweni. Sikhuluma bathandekayo ngobuhule obutholakala emtshadweni. Sikhuluma bathandekayo ngomjolo owabona ngabantu bakulezi insuku otholakala emtshadweni.
indaba ithi kuhlale kanjani lo muntu ojolayo, kuhlale kanjani lo muntu ofebayo, kuhlale kanjani lo muntu ongathembakalanga. Ukuhlala lo muntu ongathembakalanga kunzima okusemakhaya. Inyembezi zilala zigeleza kulabanye abantu. Engikhuluma ngisenze nje umama sesesaba lokuthinta ifoni yendoda ngoba angaqaleka afe every time angathi uyayibamba. Uhlangana le ndaba ezintsha, uhleli nje emtshadweni ulimele, ulamanxeba amangalisayo. Bathandekayo, xa kule ndaba ebuhlungu yikunika umuntu inhliziyo yakho, umnike inhliziyo yakho, ayithathe ayiravase, isale izimvuthu, akulimaze uthando omphelona, akubhadale ngokuthi aluthathe ayilupha abanye abantu. Ukuhlala lo muntu ongathembakalanga, kuhlala lo muntu ongathembakalanga. iBhayibheli lithi encwadini ka1 Corinthians 7 evesini lingelika 2 ithi kodwa ngenxa yokuphinga yilo lalo kumele abe lo wakhe umfazi, njalo ngulo lalo umfazi abe le yakhe indoda. iBhayibheli lithi ngesizathu sokuphinga, ngesizathu sobufeba, ngesizathu somjolo, ngesizathu sokungathembakali, ngesizathu sesihule, kakube yilo lalo abe lo wakhe umfazi. Icebo likaThixo bathandekayo yikuthi indoda kayibe lo mfazi oyedwa. Icebo likaThixo lithi lona umfazi kabe le ndoda eyodwa. Bathandekayo, kasocebo likaThixo ukuthi emtshadweni kusetshenziswa ishade, abantu basheye abafazi, abantu basheye amadoda, ayishade ayihlale emafonini, ingangeni emtshadweni. Abathandekayo, abantu baphila bephambana lecebo lezulu. iBhayibheli lithi indoda kayibe lo wayo umfazi, lo mfazi abe le yakhe yini. Bathandekayo, indoda. Ungafunda iBhayibheli encwadini yabaseHebheru 13, ncwadi yabaseHebheru 13 ivesi ngelika 4, ithi yona umbheda womtshado kawuhlonitshwe yibo bonke, ungangcoliswa, ngoba uNkulunkulu uzagweba iziphingi lezifebe. iBhayibheli lithi umtshado kawuhlonitshwe kubo bonke, lo mbheda ungangcoliswa. Bathandekayo, iBhayibheli lithi lona nxa kulento oseyihlonitshwe ngabantu ababili ngumtshado, bangangcolisi umbheda womtshado. iBhayibheli nxa likhuluma ngombheda womtshado, kalikhulumi ngombheda elilala kiwe endlini. Nxa likhuluma ngombheda womtshado, likhuluma ngokuthi umuntu kazihloniphe, abekwazi ukuthi wendile. Umuntu kazihloniphe, abekwazi ukuthi uthethe. iBhayibheli lithi abantu bengekela ukuthembeka, abafuze babekwazi ukuthi kwelinye ilanga uThixo uza kuthonisisa, agwebe, adile lezifebe leziphingi. Bathandekayo, kuqakathekile uhlonipha umbheda womtshado. Zaga chapter 5 verse ngelika 15. Zaga chapter 5
verse ngelika 15 ithi yona natha amanzi emgodini wakho lemifula ephuma phakathi komthombo wakho imithombo yakho ingachithekeli phandle izifula zamanzi emidangeni kakube ngowakho wedwa kungabi ngwabasemzini kanye lawe. iBhayibheli lithi lona uyachinga lapha uThixo uthi nxa kulento abantu afise bayifunde yikunatha amanzi kweyabo imithombo. Nxa iBhayibheli lisithi natha amanzi kwakho umthombo lithi lona nxa kulomuntu ozuhlangane laye hlangana kuphela lomkakho womtshado natha amanzi kwakho imithombo izifula zakho mazingagelezeli ezindleleni. Be satisfied ngomuntu wakho, thanda umkakho yedwa. iBhayibheli lize lithi kabe ngowakho wedwa angabi ngowakho labafokazi, kabe ngowakho wedwa angabi ngowakho labemzini, kabe ngowakho wedwa angabi ngowakho labosise obadobhe emsebenzini, kabe ngowakho wedwa angabi ngowakho labomakhwapheni, kabe ngowakho wedwa angabi ngowakho lamanye amadoda, kodwa kabe ngowakho wedwa. Natha amanzi kwakho umthombo. Kulabanye abantu abaledimoni lebhasi, ungafika erenkini lapha uyathola kulamabhasi egcwele, engxenye kulamabhasi amabili wonke ephuma esiya ekhezi. Uzabona umuntu afika khethe afuna ukuyigada, angagada abe sebhasini kube sokungena labana abathengisayo, abathengisa amabhanana, abathengisa amareza, abathengisa amahanisi, bathengise umuntu ekela ukuthenga. Xa ibhasi siduma isifuna ukuphuma, uzabona umuntu usevula ifastela lebhasi eselunguza eseqala ukubiza abathengisa amabhanana, eseqalisa ukuhawukela amahanisi lamareza, kodwa ebesathengiswa phakathi engelandawo lawo. Kulabanye abantu abathi bangangena emtshadweni, nxa ibhasi yomtshado isihamba babe sebebanjwa lidimoni lebhasi, baqale ukuhawukela into eziphandle, aqale ukuthi ahawukele amahanisi lamareza. Bathandekayo, ulomfazi osendlini kodwa sehawukela isidudla phandle, ulomfazi osendlini kodwa sehawukela izilenda phandle, ulomfazi osendlini kodwa sehawukela amayelo boni phandle, ulomfazi osendlini sehawukela ukuphandle, ulendoda esendlini usehawukela into eziphandle, uledimoni lokungasuthiseki, uledimoni lobufebe, uledimoni lokuphinga, uledimoni lebhasi elenza hawukela izinto ebese engakendi. Wayelejoy isikhathi sokuthi akhethe akufunayo, kodwa ufuna ukuqalisa ubuzanga, ufuna ukuqalisa ubulema. Ibhasi yomtshado isihamba. Natha amanzi kwakho bathandekayo umthombo, natha amanzi kwakho umthombo. Ungafunda iBhayibheli bathandekayo liyasincedisa ukuthi sithembeke. Abantu abangathembakalanga balezizathu ezithile zokubenza abangathembeki. Sisakhangela izizathu ezinhlanu ezenza abantu bangathembeki emtshadweni. Isizathu sokuqala enke ngaxoxa labo, omunye uthi yena mfundisi
Mina sibili ngangithembakele emtshadweni. Ngangimthanda umkami ngimbekezelela. Kodwa kungenza khathesi ngiphume phandle komtshado. Okungenza khathesi ngifebe. Okungenza khathesi ngingathembakali. Yikuthi sengilunge kwenela. Lami okungenza ngikhombe khathesi ngiyarevenja. Ngiyaphindisela kade wangihulela nthule kungani mina kangikwanisi kugeza lami khathesi sengigeza ngifebe kufanane. Bathandekayo abanye bathi bahula ngenxa yokuthi bayaphindisela. iBhayibhili lithi lola encwadini yabaseRoma ngo-12 ivesi ngelika-19 ungaphindiseli. Ukuphindisela kungokaNkulunkulu. Kulabanye abantu othi mina ngiyaphindisela ngifuna ukukhomba umngane wakhe ngimzwiselayo ubuhlungu ngifuna ukukhomba oseduze laye abuzwe ubuhlungu laye akuzwe enguzwayo. Hayi bathandekayo asosizatho sokonela uThixo. Nxa wena uwonelwe ungonela uThixo bathandekayo thembakala lanxa udlule ebuhlungwini. Thembakala lanxa udlule ebuhlungwini. Omunye uthi mfundisi mina okungenza ngibe nje ukuthi emtshadweni wangikhona kakuhlaleki kakula kuthula kuhlezi kuliwa kuhlezi kucatshwana. So ngingaphuma ngiye phandle ngiyathola ukuthula ngoba emtshadweni lomkami singathi siyahlala siyalwa kuhlezi kukhulunywa inkulumo ezibuhlungu. Ngiyaludinga uthando ngiyaluswela ngikhaya kodwa ngingafika emsebenzini ngithola abanye omama abalothando ngingathi ngihambe ngithola abanye abalomusa okungenza ngaphuma ngagcina sengilomuntu enzwanana laye phandle yikuthi ngikhaya uyabila kuhlaleki kuhlezi kulempi akula kuthula. Bathandekayo ofuza kulethe ukuthula ofuza lulethe uthando ngokugcwala kwawo nguwe awusoze wakuthola futhi ukuthula phandle. Omunye uthi yena okungenza ngiphume is lack of love. Akulathando ngekhaya. Akulathando ngekhaya. Omunye uthi imumo. Mina ngiyamthanda umkami. Kodwa kwelinye ilanga ngathi ngithwele omunye umuntu ngelift. Ngihamba wacela ilift ngamgadisa. Wahamba lokho ekhweza isiketi ngazibona sengwele esilingweni ngangafuna ukufeba khathesi sengene phakathi kwakho akusaphumeki. Omunye uthi hayi ngangihambe ku-business trip sihambe sibabili manje sakwejisa kwaze kwaba late sagcina siwele esilingweni ngangingajonganga ukuwela esilingweni kodwa umumo esasiphakathi kwawo yongenza ngingaphumi. Bathandekayo izizathu zabantu zokungathembeki. Omunye uthi yena okungenza ngingathembeki indingeko zami ezingagcwaliswayo kulomtshado. Ngiyamfisa ubaba ukuthi angike ngitshone laye sike sixoxe ubaba busy kakhulu galas khathi lami nxa ubuya abukela inews angaqeda ukubukela inews enzinto zakhe semsebenzini akaxoxi lami angaqeda komsebenzini abukela ibhola ngigese ngize ngiyelala ayibuya sengilele kangilasikhathi ngilesizungu ngisemtshadweni ngilesizungu ngisemzini wami. So okungenze ngaphuma ukuthi my needs are not met.
omunye ubaba uthi mina okungenza mphume yikuthi umama lo kasuthisi indingeko zami, ngumama ohlezi ngithi ngiyamthinta athi uyagula, ngumama ongelandaba lami, ngiyaziwatshela, ngiyazi-ayinela, ngiyazenzela yonke into, kungani kakho ngikhaya ekhona, yikho kungenza ngiphume ngiye phandle ngiyedinga abangandibazisa, yikho kungenza ngingathembakali. Umuzi wami ngiyawufuna kodwa kule ndingeko zami ezinganakekelwayo, ezingamithwayo kulumuzi, kungani ngihlala lo dadewethu mina nthethe, therefore yikho kungifosa ngiphume phandle. Bathandekayo, iBhayibhili ithi noma kunjalo babusisiwe abazathembeka kuze kube sekufeni. Babusisiwe abazakuthembeka kuze kube sekufeni. iBhayibhili lithi lona encwadini kaLeviticus 20 verse ngelika 10, zwana ukuthi umlimi uthini. kuLevi 20 verse 10 uthi aluba indoda ifeba lomfazi womunye, umfazi kamakhelwane, kababulawe bobabili iziphingi lesiphingikazi laso. iBhayibhili lithi nxa indoda kungenzeka ukuthi ifebe lomunye umfazi, nxa kungenzeka ukuthi ifebe lomkamakhelwane, ithi laba kabakhitshelwe phandle, bakhandwe ngamatshe, babulawe isiphingi lesiphingikazi. Ngezinye indlela bathandekayo, nxa kulento umlimi ayizondayo, nxa kulento umlimi ayenyanyayo, nxa kulento umlimi engamphukuthula, bathandekayo yilokhu ukuthi abantu bahlale bengathembakalanga. Bathandekayo, kakusisisi ukungathembeki. Ungaba lezizathu ezigcwala iphepha bheki zokuthi okukwenza ungathembeki emtshadweni kuyini, kodwa phambi kwesihlalo sobukhosi izizathu zakho kazitshayi esikalini. Kufuze sethembeke kuze kube sekufeni. iBhayibhili phela lisithi lona ku1 Corinthians chapter 6 verse 9, kumbe kalazi yini ukuthi abangalunganga kabayikudla ilifa lombuso kaNkulunkulu na? Kuthiwa engxenye kasakwazi indlela esesikhomba ngayo, indlela abantu abama-small house ngayo, indlela abantu abathethe abangasuthiseki ngomkabo ngayo, indlela omama abangasuthiseki ngabomkayo labo baba bathandekayo, sokungani bakhohliwe. Umlimi abesesithi kuCorinthians 6 verse 9 uthi kalazi yini ukuthi abangalunganga kabayikudla ilifa lombuso kaNkulunkulu lingakhohliswa, kakulaziphingi loba abakhonza izithombe loba izifebe loba abathakathi abazakudla ilifa lombuso wezulu. Bathandekayo, okungenza ntshumayele kangaka, okungenza ngikhalime kangaka, yikuthi le imvukuzane esihlasele abazalwane kudala ukungathembeki, into ayibalelwe amabhawa, into ayibalelwe abantu abangakholwayo. Khathesi ukungathembeki sokuphila, kuphile lasechurch, abantu bashamarane bajolane enkonzweni. Bathandekayo, umlimi uyakhuza uthi kalazi yini ukuthi abangathembakalanga kabayikudla ilifa lombuso wezulu, kabayikudla ilifa lombuso wezulu. Abesesithi yena kuverse 18, balekelani ukuphinga. Haleluya. Umlimi nxa ekhuluma ngokuphinga kathi sukane ekuphingeni, kathi chitshane nalisuke ekuphingeni, kodwa uthi balekelani ukuphinga. Ukuphinga kudinga indoda ibaleke.
ukuphinga kudinga umfazi abaleke. iBhayibheli lithi nxa kulesono esidinga ukuthi sibalekelwe isono sokuphinga, uthi yeyeni madoda ezinye izono zingaphandle komzimba kodwa lesi sidila lo mzimba, ngaleso sizathu sidinga ukuthi waphuma kiso kabaleke. Ngidinga omama namhlanje kusihlwa othi mfundisi, mina ngike ngangathembeki kumkami ngitshadile kodwa ngike ngaba labangane eceleni, ngike ngangathembeki kumkami ngendile kodwa kangenzanga kuhle, kodwa namhlanje ngiyavuma izono zami, ngifuna ukuthi ngiqale kutsha lo Jesu, ngifuna ukubalekela ukuphinga. Ngikhuluma lo baba othi mfundisi, mina ngike ngangathembeki, mfundisi mina okusefonini yami kwenyanyeka, ngibela ngaba nama-girlfriend adlula 5 ngingabala, esengahlangana lapho engutsheni bayadlula iminwe yonke yombili, kodwa namhlanje ngifuna ukugebha ikalakatha yegodi ngikhafule, inkosi ngisize. Imizwi yangehlula kodwa semfuna ukwethembeka ngoba ufuna ukusindiswa yimi, semfuna ukuthiya, semfuna ukulahla, semfuna ukulungisa indaba yami lomkami. Ngibe sengifeba kakhulu ukuthi ngikhaya kube kungasela kuthula, sibe sesihlezi sisilwa, ngike ngathatha impahla zami ngathutha ngahlala kubo makhwapheni lakhathesi ngiyalala ngikhaya ngiphinde ngiyalala phandle. Kodwa namhlanje into engiyifisayo, indlela yami iqondile, semfuna ukuhlala ngethembekile kuThixo. Kuzanisizani ukuthi ngibisele kwejumi kodwa ngingathembakalanga ngikhaya? Kuzanisizani ukudla okuqandayo ngesabatha kodwa ngingathembakalanga ngikhaya? Kuzanisizani ukuhlabela ekwayeni kodwa ngingathembakalanga ngikhaya? Kuzanisizani ukugqoka isudu ngesabatha kodwa ngingathembakalanga ngikhaya? Kuzanisizani ukubizwa church elder, ukubizwa mfundisi, ukubizwa mdikoni, ukubizwa mdikonikazi, ukumbiza head of department kodwa ngaphakathi ngiyazazi kangithembakalanga? Nxa icilongo lingakhala, nxa umlima ngabuya namhlanje kangisindiseki, uNkulunkulu ngiza nginje. Into engiyifisayo, indlela yami iqondile, ukhona ukuthi ngihlambulule phakathi la ngomlilo ngovuma, ukhona yini? Othe zami izono zingangesihlabathi kodwa ngiyakwazi igazi lakho lanela umoni. Ukhona othi yena ngiyeza Nkosi yami ngimpuphuthe mina, ngicela menzi wami mawungihawukele. Ukhona omunye othi ngingomkhulu umoni kodwa ngiyakwazi ukuthi lude uthando lweNkosi lwangizuza ngisona. Yabo ukhona yini othi yena ngiyafisa ukudela impilo endala, ngiyakwazi akhona amandla egazini? Ukhona yini othi ngiyalizwa ilizwi lakho Nkosi lingibiza, ngiyeza Nkosi ngiyeza?